Bog svima, danas za ručak radim musaku od mahuna. Iako moram priznati da mahune nisu povrće broj 1 na mojoj listi omiljenog povrća, ali to je čisto iz onog mog nekakvog djetinjeg revolta kada smo varivo od mahuna vrlo često imali, a ja nisam volila variva u to vrijeme. Musaka od mahuna jedna je od meni omiljenih musaka. I evo danas ćete vidjeti način na koji je uvijek pripremam, vrlo je jednostavno i prilično brzo gotovo. Za početak jedna glavica luka, sitno nasickana, pržit će se na ulju. Namirnice koje koristim također jednostavne su, u ovu musaku ne ide jako puno toga. Znači luk, mljeveno meso, mahune. Vidjet ćete kako postupak bude tekao, što će sve od namirnica ostalo ići. Recepte osim toga imate već jako dugo kod mene na Reci-Peci, pa možete pogledati što sve točno ide u musaku od mahuna. Musake su vam inače jelo koje bi mogli nazvati složencem. Znači u nekakvim redovima se slaže red povrća, red mesa, red povrća. Nije nužno da bude meso. Naravno, kad biste htjeli prilagoditi potrebama svojim, ukoliko ste od ljudi koji ne idu meso, možete napraviti musaku bez mesa. U tom slučaju jednostavno ćete ga izbaciti i prilagoditi namirnice onome što vi najviše preferirate. Ja musake obožavam zato što se u njih može staviti čak i ono povrće, evo kao što ja na primjer nisam veliki fan mahuna, ali kada vi to lijepo u slojevima poslažete, kada se sve skupa onako dobro izbalansira sa začinima, dobijete jednu fantastičnu rapsodiju okusa. Luk je počeo cvrčati i za čas, čim on onako pusti svoj sok i postane staklas, bit će vrijeme da se doda k njemu i meso. Evo ga, vrijeme je da dodam mljeveno meso. Ovaj put koristim miješano mljeveno meso, otprilike 600 grama. Za jednu musaku, za jedan složenac, za recimo peteročlanu obitelj, ovo će biti sasvim dovoljno. Vrsta mesa koju možete koristiti za musaku opet ovisi o vama. To može biti čista junetina, mljevena, može biti čista svinjetina, može biti kombinacija. Znači sve je u biti jako prilagodljivo. Evo u ovom prvom koraku moramo sačekati da se meso skoro pa potpuno onako isprži. Znači svako malo meso treba promiješati, da se isprži sa svih strana, da je taj trenutak došao sam kraju. Vidjet ćete naravno po boji mesa koje će postati ravnomjerno svjetlo ako koristite svinjetinu, ako koristite junetinu, onda će ono biti jednostavno onako malo tamnije. Šta je još bitno? Bitno je da ga miješate da bi se razbile grudice mesa. Znači mljeveno meso je ono samo po sebi rastresito, ali ako ga samo ovako stavite u posudu, ostavite i promiješate možda jednom ili dva puta, ostaće onako grudice, a to neće lijepo izgledati i neće se ispržiti sa svih strana. Znači dobro ga promiješati i kada se isprži, idemo dalje slagati musaku. Dok se meso prži, ja sam stavila kuhati mahune. Koje ćete mahune koristiti za musaku od mahuna? Ima raznih opcija. Jedna od opcija je da odete u svoj vrt, ukoliko ga imate, da naberete fine mahune. Nebitno da li će one biti zelene, da li će biti one žute, da li će biti plosnate ili možda ove okruglaste. Donesete ih, operete ih, narežete, stavite u vodu blanširati. Znači ne moraju se skuhati do kraja, zato što će se termički obrađivati još u toku pečenja samoga složenca ili musake. Evo ovaj put sam koristila zamrznute mahune zelene i to će biti sasvim ok. Ako koristite zelene mahune, musaka će onako imati lijepu šarenu jednu notu, vidjet ćete kad bude gotovo, pa kada se izreže sami komad. Kada se meso na pola u stvari ispržilo, vrijeme je da ga se začini. Koristim mješavinu biljnog začina, možete i ne morate, možete koristiti samo sol i papar, pod volje vam, kako više volite. U svakom slučaju ide dosta papra. Primijetite da
ovo sad što radim, znači prženje mljevenog mesa sa lukom, je u biti neka osnova koju možete koristiti za više različitih jela. Evo u ovom slučaju radi se o musaki od mahuna, ali ako meso ispržite na ovaj način, možete ga koristiti kao punjenje, na primjer, za burek ili za bilo koje drugu vrstu složenca. Evo, meso se lijepo ispržilo, začinila sam ga skroz ok. Mahune su se isto lagano prokuhale, ne do kraja, ostat će one prskaste. Vrijeme je da ih odsjetim i idemo slagati musaku. Ok, idemo dalje. Sve što je potrebno da se složi musaka od mahuna, ovdje je na ovome stolu. Znači u vatrostalnu posudu, nekakve srednje veličine, koja može i ne mora biti vatrostalna. Znači ono što imate pri ruci bit će sasvim ok. Potrebno je premazati sa maslacem, kako se sve skupa ne bi zalijepilo prilikom pečenja. I sada ću ovako posipati sa krušnim mrvicama, ravnomjerno po cijelome dnu ove posude. Zašto ovo radim? Pa zato da se kod pečenja taj donji sloj onako lijepo zapeče, a osim toga mahune i sve skupa kada se složi voli pustiti onako svog soka i onda dolje zna biti pregnjecavo, a upravo krušne mrvice su te koje će upiti višak soka. Znači polovicu pripremljenih mahuna, blanširanih, složite po dnu, preko krušnih mrvica, ovako. Evo ovako, znači kada su mahune u donjem sloju ravnomjerno pokrile sve, sada je vrijeme za onaj mesni dio koji smo pripremili prije toga. Znači kompletno meso ide preko mahuna. Znači ovo nisu lazanje, znači ne slažemo u više slojeva, nego ide red povrća, red mesa i nakon toga opet gore povrće. Ja musake prilično često radim kod nas doma jer jednostavno volimo ih svi, pa ih radim i u različitim varijantama. Znači ukoliko vam recimo fali malo mesa, imate ga premalo, a želite napraviti musaku i želite da toga bude dovoljno da se onako svi najdu kako spada, što bi se reklo, onda možete ubaciti koji kuhani krompir. Ne sad samo ubaciti ga, nego ga skuhati, narezati na tanke ploškice pa ga složiti evo upravo u ovom koraku ovako preko mesa, pokriti sve završnim slojem mahuna i onda će vam musaka biti onako malo konkretnija. Možete i ne morate. Ovo je jedna klasična musaka samo sa povrćem i sa mesom. Preko mesa, evo slažem ovaj završni dio mahuna. Ukoliko koristite mahune, one plosnate, fine, one domaće kakve znaju biti, onda ćete ih moći onako lijepo uredno baš složiti jednu do druge, a evo ako su mahune ovakve okruglaste, kao što ih ja sada imam, tada ih možete samo evo ovako raširiti, preko svega poravnati i to će biti ok. Evo ga. Sad, kako sve skupa ne bi bilo ovako baš preobično, vrijeme je da se zaliju mahune sa finim mahom koji sam napravila od jednog jajeta kiselog vrhnja. Začinila sam solju, paprom, dodala sam malo muškatnog oraščića, možete i ne morate, znači ovo je također opcionalno. Bitno je da se musaka ovako prelije s nečim. Ako baš jako volite bešamel umak i ako ga znate napraviti, možete musaku politi sa bešamelom. Bitno je da se ovako malo zalije, jer to će dati onako poseban štih našoj musake. Tako. Evo ga. Mislite da smo gotovi? Još nismo gotovi, ali još samo malo. Završno od završnog, opet su krušne mrvice, ono sa čim smo i počeli slagati. Sada lijepo samo ovako od gore posipate. Razlog zašto se to radi, opet da bi se upio višak tekućine, ali i da bi musaka dobila onako fini jedan hrskavi sloj od gore. To će se upravo dogoditi sa ovim krušnim mrvicama. Evo ga.
To je to. Usaka ide na pečenje. Petnicu sam prethodno uključila na 180 stupnjeva. Ona će se peći otprilike nekakvih 35 do 45 minuta. To sve zavisi od temperature vaše pečnice. Nakon toga poslužite, uživajte u svakom sadržaju. A mi se vidimo neki sljedeći put u nekom drugom interesantnom videu. Bog!